نعبد وإياك نستعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الإخوة الكرام والأخوات أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته musidɓe julɓe abonné Jama TV haray on salminama on fof moɗon mi landitana ala e moɗon haray minen nde wotanawo ala e amen meɗen torani hoore amen torani on juutude balɗe e firtanede arsike miɗo seeditana hoore an seeditano on ala reɓeteɗo si wona Allah subhanahu wa ta'ala ala ko ono rewete nafa rewɗo on lorra mo rewalo sina Allah subhanahu wa ta'ala hiɗen seede oɗo nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alayhi wa sallama ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko nelimo e ndeɗo tagore jinna e yimɓe ko sikke wo ala e muɗum hay si tawi noon ɗum welata heferaɓe ɓen hay si tawi woni ɗum welata sirkoɓe ɓen kono hino tabiti nelaɗo o alaari ɗo fi wolugol mbeleɗe ko sikke wo ala e muɗum alqur'ana e sunna ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko uri ko daaluye Allah sikke wo ala e muɗum haray hiɗen mawlo e Allah subhanahu wa ta'ala bone fittandu wonkiji meɗen nde tawde noon hiɗen andi neɗɗo on toujours e hiɗen wola ko wonki makko kin woni premier gagnant makko on nde tawno ko ɓuri hewde wonki kin wona ko nafata joom makki kon woni koko yamirta joom makki haray miɗo wasiyo hoore am wasiyo hoore meɗen wattanan yiila e moƴƴa e ɗi makuji ɗi ceerno e meɗen woni en e waajade par ce que ko ɓuri hewde hande kon jama on hino yaadagoye conférence ji ɗin woni Sénégal ɗo woni kamen lagine woni e nokkeli goo buy hino yaade conférence ji islamique ɗin mais ko ɓuri hewde kadi haray jama on kadi ino heɗitade karmakoje ɓen ka réseau sociaux ji haray noon en fof meɗen nde reni ko woni e feƴƴide kon goɗɗi goo feƴƴa toon andanɗa hoorema hara welata wonaɓe e yewtede ɓen awale haray ande Allah subhanahu wa ta'ala wi addinu nasiha ko honnum woni diina ko laaɓodiral reedu ko laaɓalngol yimɓe ɓen reedu ko waɗi enen ɗo fop mo kala hino mari martaba neɗɗo fof neɗɗo Allah subhanahu wa ta'ala wini imanu ma on no ya embere martaba ma on jannguɗo alquranul karim jangi hadiseje ɗen wonɗo e gestade yeƴƴitade Allah subhanahu wa ta'ala ñande be ñande yeƴƴito nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ñande be ñande e tawde andanɗa hoore makko so tawi woni a yi a nani no jangge tun heɗitoɗa yer ɗum ɗon ta sikku haray martaba mon wonay gotum imanu mon wonay gotum kono noon on fopp moɗon haray Allah subhanahu wa ta'ala no yiɗi on o yejjita fi moɗon par ce que on fopp moɗon kon jiyaɓe makko on faami ko won tun noon haray martabaji ɗin ɗi ɓurday eyyi martabaji ɗin ɗi ɓurday neɗɗo noon no martabaji ɗin ɓurdiri wo a taway ko noon kadi Allah subhanahu wa ta'ala ɓurtate ɓadorede ay mi tan ini noon ɓattiɓe président on tigi hikki e makko ɓen ɗon ko wolantamo o nana kon e tata woɓɓe goo ɓe heɓirimo par téléphone e goɗɗe goo mi sikka ɓen ɗon ɓe wonanaymo kanko président on hunde wotere ayi ko ɗum waɗi neɗɗo on ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala inni jiyaɗon wonata himo janto inde an ha min kadi mi janto inde makko mana neɗɗo on si tawini hiɗa jantade inde Allah hiɗa andude Allah halay Allah subhanahu wa ta'ala kan kadi himo jantade fima e hakkude malaika e makko moƴƴu e ɓen ayi
ko ɗum waɗi haray wawen andude kadi ɓeɗo karmakoɓe ka réseau sociaux ɗo ɓe ala e arde wola ɗo tun fi hiɓe faala wowlugol tun ma fi aray ɓe mbaɗa tun wowlugol gandal ko waɗi noon yettingol ngol ko farilla e hoore maɓɓe fami ko waɗi wama ala rasulu illa al balahu fo waki nelaɗo mouhammadou sallallah alih w sallam si wona yettingol joni noon ɓawde allah subhanahu wa taala ƴettiti o nelaɗon kon o wi ko hombo roni ɓeɗo nelaɓe ko karma ko ɓen woni remplace a nelaɓen ka hoore leydi ɗo ayi ko ɗum waɗi alqurana ko yiyaton yiɗuɗa añuɗa yahay par ce que wona goɗɗo go woni e puusde ko allah subahana taala woni e puusde dine makko kanka yahay ko allah subahana taala ƴettani ko garanti ayi bon joni noon waɗi si ɓe karma koɓe hino wowlude ko ittugol hino tawa goɗɗi goo yiɗangol mofte ɗen fof moƴƴere hiɗon andi gando anduɗo l'islam sa ndaari a tawa fayde tigi tigi ko jogi ko anduɗo l'islam tun jogiiɗo gandal l'islam tun ko ɓuri hewde jogi on martaba ɗon jogi on position ɗon fi honum heɓugol moƴƴere ha gayna tawa no yiɗani musidɗo mum kadi nden moƴƴere ɗon sabu allah subahana taala wi hay goto mo wonta julɗo haqqan ha tawa hara ko yiɗani hoore makko konko ɗum ko yiɗani musidɗo makko julɗo on faami ko martaba l'islam tun wawi okkude neɗɗo on martaba ɗo sina ɗum ko ɓuri hewde ko ndaare enen siko debbo moƴƴo tawi min ko hoore an tun mi yiɗani siko kaalisi min ko min tun siko jawdi ko min tun par ce que sa ndaari ko ɗum ɓuri en tampinde hannde min koyemi heɓu min tun heddiɗo no waɗi o ayi joni si a ndaari nelaɗo mouhammadou sallllahu alayhi wa sallama hino jiya e waajuji maɓɓe ɗi ɓe sakkiti hajjatul wada nde ɓe unsino ɓeyni ha sa baɓe inni ko ɗum ɓeyni ɓe janngoɓe bomɓe arjoɓe ɓaawam no jiya noon e janngugol bona jannga ha gayna suuɗa gandal ma ngal ronka feŋñinande jama on goonga kan ko annduɗa nafayɓe kon bon ma honnum hara sabu geɓoy aduna e ko oytata siga ɗin piiji ko satti ko satti wowlu goonga on nelaɗo mouhammadou sallllahu alayhi wa sallama mo alqurana cippina e muɗum o suuɗali hay fof hasdatul wada o darike o towni juuɗe o inni ene haram yettini ko allah nelimi kon sa baɓɓe fof settanima o yettini allah subahana taala settanima o yettini o inni mi suuɗali ɓe wi o inni mi sikka mi janfaki ɓeyni ko waɗi si a jangi a andi nde hunde ɗo ko haramude ɗum ɗo naɓa e jommum yiite sabu hersa ma sabu goɗɗum goo a ronki feññinnade ɗum ɗon tagore nden ɓe jaɓa walla ɓe ronka jaɓude itta huzan e hoorema haray a tawama e janfiɓe joni noon an anduɗo diina kanko ɗum ɗo wi anduɗa nde ɗo hunde hino harmi saliɗa feññinnade ɗum ɓe andaɓe ɓay par ce que no gasara woɓɓe goo sayno wadde ɗo pijigo ko ɓay ɓe anda si ɓe anduno no gasara ɓe waɗatano joni noon an allah eltima hakkude maɓɓe a salike ɓe feññinande an wo kamɓe wo ñande janggo allah subahana taala ko place goto waɗoy taw ayi joni noon karma ko joni si a jangi a andi ɗum ɗon pellet si a feññin nali tagore nden gonga kan an wo e maɓɓe on woni yay place goto ñande janggo si a andi ɗum a wakkiloto feññingol gonga on si a piyeɗa hoore ɗum sa yeneɗa e hoore ɗum ɗon a faami janggo si daroyama yeeso allah subahana taala si allah subahana taala landoy kama ene gal gandal ma l'islam ngal mi andinnama a wajorno ngal sabu amin allah andinɗa tagore nden fi allah inna wonano allah subahana taala wiru noon ka alqur'ana ɗiya moftaji fop majji elande may annabi nuhu ha hewte nelaɗo mouhammadou sallllahu alayhi wa sallama annabajo kala e mofte mum addoyte ɓe lando annabajo ene an kaarijo a yottinno ko mi neluma kon e hoore tagore nden annabajo inna mi yottinno o lando kadi noon jiyaɓe ɓe ɓawo o yettini on jaɓuno ka on jaɓano ayi joni noon annabajo on si tawni o yettinano o heeɓi probléme par ce que kanko eɓe jaɓano ɓen foof ko nokku goto mi waɗoyte ñande janggo ayi nelaɗo mouhammadou sallallah alih sallam kankadi o nodde o lande a yettinno kaɗo diina o wiyam yettinno enen kadi mofteɗen makko ɗen landa ɗen ɓawde nelaɗo yettini en jaɓuno ka en jaɓano ayi ko ɗum ɗon noon continue a hewteɓe karam ko emen hannde ɗo
kala mo Allah subhanahu wa taala andini l'islam suuɗuɗa gandal mangal ronkiɗa feŋinande yeeɓe gonga on saabu gueɓel aduna ma saabu goɗɗum go ya andu an e ɓen ɓe saliɗa feŋinande ɗon gonga on fof moɗon ñande lakara Allah waɗa yawange pilasi goto ɓayiɗen ando ya wonnoɗo e ndiya saare tawi ko karma kojo himo jangi himo landi l'islam o sali feŋinande tagore nden nde Allah subhanahu wa taala yamirno seydina jibril yo halka nalan saare nden o ari o tawi on karma kojo ton hino jogui deftere nden hino jangude o yeltiti o wi e joomi an mi tawi toon jiyaɗo ma goto dey moƴƴo on ɗon hino jangude bimbe kikiɗe Allah subhanahu wa taala inni yaw wayi tan alan saare nde sa ari mi haalante seydina jibril yehi halkidemo kanko yehi halki saare nden fof arti Allah subhanahu wa taala wi on karma kojo ɗon himo jangude bimbe kikiɗe himo andi ko Allah subhanahu wa taala wi kon o yaltali o yeeti yimɓe ɓen ko ɗum ɗo Allah harmini ko ɗum ɗo Allah subhanahu wa taala yiɗi no gasa so yeetino koye ɓe accani ɓay noon o sali koɓe yeytade kanko e maɓɓe fof ko place goto mi halkidayɓe ayi bon ɗum ɗon hino tawa e himme kadi ko tata ɓeɗo karma koɓe hino yewtere fiya ɓe itti hujja e hoore maɓɓe wona annabaɓe ittiri hujja e hoore mum no ayi bon sa daari Allah subhanahu wa taala wi o inni bal ayi attention a taati saa ay dargal ngal ari bal taati attention Allah subhanahu wa taala si karama koɓe goɓe wi no gasa ko fanɗi o ko fanɗi ila duuɓi guluji temeɗɗe joyi joni biggotorama yeeso bi Allah subhanahu wa taala daali kal qur'ana o ni attention dargal ngal ari wattana yila ayi Allah subhanahu wa taala wi attention dargal ngal ari ayi joni noon ko on o wi ɗon dargal ngal ari ko dargal mawgal ngal on andi dargal ko ɗiɗi dargal ko ɗiɗi ayi bon ñande mayuɗa o ñande Allah subhanahu wa taala ƴettiti wonki maki wo dargal ma ngal darike faami dargal ma ngal darike ko hongal woni dargal ngal Allah subhanahu wa taala signal ɗo ngal o wi bal taati sha attention dargal ngal ari ko dargal janal ngal bon joni noon enen hiɗen sikkude daaro o wi alqariyatu malqariya e dargal amma alqariyatu mal ko ɗum andirma dargal ay yawma yakunu nnasu kal farasil mabsus ko wiyete pensan dargal ko ñande andanɗarma jama on fof ñagasoto jama on fof compliqué ça fait aduna o ñagaso waɗa compliqué pensan dargal ɗe pelle fof ɗe yiɗon ɗe pelle fello e mawnude si dargal wi pensan on faami fello e mawnude go fof makko ngo lancoto ha ngo ɗigga ɗigga on faami o asama o hotto asama on fof o asama mo yiyeten hoore men ɗo o uddito ɗum fof o taƴa o yana on faami hande kadi hara ko yiyeten ɗo o ko tunte jane kañumma e nangue ngen o asama o honca asama on honca ɗum fara ko sattude dargal ngal pelle ɗen fof muncito ko ɗon Allah subhanahu wa taala wi nene bobbo si tawno haray mo muynude num hara mo muyninde o ƴetta ko woni e muyninde kongo bugo ayi ko ɗon o ƴettata ko woni e muyninde kongo o bugo ɓeyni nden ñande hara sonnajo hara ko hande toɓɓere mani woni ko toɓɓi on tigi pensan dargal on tigi jibina e nden ñande ayi hara ko hande toɓɓere mani nden toɓɓi on tigi wi tum pensan dargal ngal o jibina e ɗon nden ñande toɓɓere mani yunden tellement que nden ñande ñalane dargal ngal ko satti kon ayi bon joni noon Allah subhanahu wa taala wi nde ñande ça fait ko hunde nde anaɗa hatma wonde compliqué ayi Allah subhanahu wa taala ne julɗo noon julɗo kala du'a préparde ɗum ɗo balta atissa neɗɗo fof no du'a dartude hoore mum ɗum prépare o habbo nde ñalande ɗo ayi joni noon hande sa daari enen moftanelaɗo embede sallah sallam yo Allah subhanahu wa taala waɗen kono ko haaduma al khaidina hande hewti ka ɓeɗo karma koɓe ƴetta disposition waajo bimbe kikeɗe jamma e ñalorma karamo Allah subhanahu wa taala miji fewnugol o fewa kala mo fewata Allah subhanahu wa taala danda on tigi bone fewɓe ɓe ayi sabune Allah subhanahu wa taala ni dargal waɗa si a daari piiji hewɗi ɗi Allah subhanahu wa taala signallo fi dargal ɗi ari ne jiya e majji ɗi andanɗa hoore maɗa jama on ɓe hulay ɓe tum ɓe hersata ayi jama on hulay tum ɓe hersata ndaare hande sa daari wona wore ɓen wona rewe ɓen si a daari sa comportement ji jama on a tawa jama on ɓe hulay tun hande hersa ala ndaare wona hande ɓiɓɓe men rewɓe ko wattoto yalta a susta tegude on tigi yitere
ay bon ñaameteeji hino woodi ay mais jiya ala ndaare hande ñaamete ɓuri ndaare ɓaawo ɗo seeɗa mode bon ta no ñaameteeji ala peeji ɗo manaki mais jama on heegaka kono ndaare hande ñaameteeji no woodi an pagay mais heege no wari jama on fi hon ɗum Allah ittino barki e ñaameteeji ɗi ay ɗum ɗo fof no tiya hino jiya e almandeji darngal ay tawa coñci hino woodi ha mais jama on fof ko holɓe a yay ɗo hande goɗɗo no immoɗo joni soda ɗo complet seeɗa prix ya waɗa on fof peppotoy coupa watto e hino coñci mais surraki ayi bon ɗum ɗo fof ko hunde nde andanɗa hoore maɗa ko jiyaɗi e mandeji darngal ɗi Allah subhanahu wa taala siñani joni noon ngal pansan darngal ngal Allah subhanahu wa taala siñani ɗo darngal mawgal ngal o wi ngal ari balta atissa o wini attention darngal ngal ari bi aya o aya qur'ana cippi addi hande karma ko be go ɓeni ɗum yayi joni fayda duuɓi guluji temeɗɗe 5 ande noon Allah subhanahu wa taala si wi hunde ari ta sikko haray nde woɗɗide ya andu haray nde ari haray hinde du'a préparede ayi joni noon darngal aray tawa woɓɓe no gasa nde wiye pansan passé fi hono ɗen sikkude jama on ɗen sikkude taggore nden fof maaya ha lanna fesi aduna on fof mula noon si darngal daro la ngal darngal mawgal ngal Allah subhanahu wa ta'ala wi ɗon ay ngal aray hara woɓɓe goo no lutti wurude ɗo kono ɓeyni on sayi a ndaara tawa fayda ɗuɗu aadem moƴƴuɗo ɗuuɗa e hoore leydi ndi ata e moƴƴoy ɓen fof Allah subhanahu wa ta'ala ƴettitiɓe ha ɓe jonni exemple par ce que no woodi piiji goy hino woodi kawakeji goo ɗi Allah subhanahu wa ta'ala jaɓata yimɓe moƴƴoy ɓen taweɗi ayi wonano mawɓe men ɓawɗo makirano non ɓena e taala tawno men akhiru zaman ayi ko ɗum fewndi hande ƴeeɓen ɓe huula tum ɓe hersata ñaameteji no woodi ha mais barki ala e muɗum ayi jawle no woodi ha mais barki ala e majje tifa ko siga ɗum noon ayi bon a taway nde pansan darngal ngal nde ɗum no waɗi nde darngal ngal no ara tawi heedi waɗata e fayda moƴƴo haray Allah subhanahu wa taala ƴettiti moƴƴoy ɓen fof ka hoore leydi ɗo ayi ko bami ɓen toon haadu ma ala khaidina ko ɗum waɗi hande ay ko ɗum waɗi sa yeeyi ɗo hande karama ko jehino waajo ɗo retne ɓen terte yarugol beere terte zina e goɗɗi goo goɗɗo immo contor ɗum ɗon wowlugol ina kaari ko ni si goɗɗo janggi inni ɗum ɗo hino harmi Allah subhanahu wa taala daggina ɗum ɗon ɗo ya innude ko kanko harmini joni yayi daraka deftere e ka sunna wa in tanaza'atun fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasuli si on yeddodiri fi hunde joni soɗo inni beere no harmi zina hino harmi fenande hino harmi nguyka hino harmi hitawi woni hiɗa huti yaw dara ka deftere ɓa harayno gasana kanko winde deftere nde bon joni noon ngal pansan darngal ngal Allah subhanahu wa taala wi ɗon attention darngal ngal ari ngal nde ngal aroya no gasa ata e woɓɓe goo ngal ta woɓɓe goo arana wadde zina no gasa nde ngal ara ngal ta woɓɓe goo ka baaru beere bon ma nde ngal ara ngal ta woɓɓe goo hino jooɗi no signide kaydeji muɗum fi yaadu Europe nde ngal ara ta woɓɓe goo hino jooɗi no kereyde no janfora yimɓe ay ma nde ngal ara ngal ta woɓɓe goo kadi no jooɗi no janngude alqur'ana ay par ce que pansan darngal ngal ɗon darngal mawgal ngal haray jama on no huuri ka hoore tagore ɗo haray fof may ko ngal ɗon kala heddiɗo noon on sayi mo mayali ko pansan darngal ɗon ko ɗum warata on tigi ayi woɓɓe mayay bimbi darngal ngal daro kikiɗe ayi iwa ɗen sikkude fof mayay ɗo ha lanna fese si darngal daro la ayi ko ɗum waɗi hani ka neɗɗon waɗa attention e piiji ɗin wattana yiila moƴƴa anden ɓe karma koɓe ɓe ala wollire ɗo fi ɓe faala wollude tun ɓe wala wollire ɗo fi hiɓe fi innugol awa haray ɓe jangge tuma goɗɗum gam ma beele ɗo amma yantigo anil hawa ɓe ala e wollugol ɗo fi beeleɗe tun ko yiɗangol tagore ɗen ko moƴƴi kon rentira jama on ko boni wona Allah subhanahu wa taala wi ɗon alqur'ana ko rentinowo e hulɓinowo eyi ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa taala o wi ilamu andu an oɗo bismillah ɓaɗo bismillah rahmani rahim o wi ilamu andu an oɗo jihaɗo rahimakallahu Allah subhanahu wa ta'ala yurmama ma o yurmama ma annahu ko woni
yajibu no waɗɗi alayna e dow meɗen ta'allumu arba'a masaila neɗɗo an tanki a jiyaɗo Allah subhanahu wa ta'ala nde tawde Allah subhanahu wa ta'ala ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'buduni mi tagirali yimɓe ɓen e jinnaji nen sina fi yoɓe rewan harayɗa duwa andude ɗeɗo lande nayyi ayi par ce que o wi on num o wi an neɗɗo on andu Allah subhanahu wa ta'ala yurmama ma fi hon num o tagima o addima ka hoore leydi ɗo o timminanima tere ɗen fop ay o waɗanima ka wuura o saƙinanima ndiyam himo addandema hendu bon himo waɗandema no wuurira ɗum ɗo fop ko giggol makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko yiɗuma kon ay Allah inna Allah ghafurur rahim Allah subhanahu wa ta'ala ko hintoɗo ko yurmeteɗo ay Allah subhanahu wa ta'ala ko yurmeteɗo en ko mo hilnoto en himo dandi en eɗi busi himo rentini en hiɗi busi bon nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam o yi no ɗiya mofte arani fof halkira non watta baaɗi e koseji e goɗɗi go jarribora kokke wona hara ndiyan arata woni ne moftaji go siɓe yeddi Allah subhanahu wa ta'ala jogito hitande den fof para ndiyan arali bon woɓɓe go halkira ndiyan ndare kamen Sénégal ɗo ɗe balɗe ɗo mode ndiyan hino ari ɗo ñallal gotal pet sare nden fof wembude hoore muɗum si ɗum continue balɗe ɗiɗi balɗe tati balɗe nayyi par ce que ɗum ɗolle ko sama kala ni ɗum ɗo hino yeɓɓodira e ɗan ndiyan halkiranoɗan yimɓe annabi Nuhu ɓen ɗan ndiyan arɗan Sénégal ɗo ñande e vendredi yontere hande ɗan hino eɓɓodiri e ndiyan halkiranoɗan yimɓe annabi Nuhu ɓen joni ɗiɗo fof nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam o torani en ɗum ɗo fof Allah subhanahu wa ta'ala wi mi halkirta mofte maɗe Muhammadu onan mi halkirno ɗiya mofte arani ɗi ay mi okkima ɗum ɗo ay kono Allah subhanahu wa ta'ala ni kala wonɗo ka hoore leydi ton o sali tubude ha o tawi lanɗo mi letta mo lette musuɗe ay joni noon hande wola ɗum ɓeytoma genala kade ɓatti woɗe dampidirta ɗum ko hunde andanda hoorema ko yewtere majjiyanko noon jahiliyagal noon nden na yewtere julɗo noon genala kode ɓattodiri woɗe dampidirta ɗum na yewtere julɗo noon genala kode ɓattodiri woɗe dampidirta kono noon anga yenande ma nde gon dampidiray ɗum la sakka bil mawti anga yenande ma nde on dampidiray yo Allah subhanahu wa ta'ala newnan en noon hara koko moƴƴi dampidirten ton ayi ɗum ɗo fof ko yurmede Allah subhanahu wa ta'ala cippini ay o wi hino waɗɗi e ma julɗon andugol masailahiji nayyi aranu ɗum kon ɗum al ilmu ko janngugol neɗɗo a janggay en tant que a julɗo wata wono neɗɗo mo janngata janngugol anda andete ɗin fof bon ɗum ɗon kadi ko okkede kono noon wota a wota wonu ɗo julɗo ronka anduda e feccere dina ma kan ɓay hiɗen andi ɗo mari mbuuɗi mara mbuuɗi woni milliardaire wona milliardaire fof do hino wakkili fi ɗaɓɓere mbuuɗi ndin ka a yayi ɗo patron jo jogiɗo ɗo compte bancaire ji mayi ɗo milliard ji o finayi bimbi e 7 heures o naata e 18 heures yiya ɗo miskino hum arta kon sikon hirtiye ko jiiɓi ko kon soƴƴira sikon soƴƴi ko jiiɓi ko kon hirtora kon yalta e 7 heures à 7 heures e fof maɓɓe ɗo ko wakkilade fi ɗaɓɓugol mbuuɗi ɗi ti fa ça mais si a woni julɗo haqqan taron ko awa anduda si tawni hara ko feccere dina ma kan ay par ce que wawa rewgol Allah subhanahu wa ta'ala il faut que janga ko kaɗo dina ma kadi ni ko naɓorta al ilmu o wi ko janggugol wa huwa ɗum ma'rifatullahi ko ɗum woni andugol Allah subhanahu wa ta'ala wa ma'rifatu nabiyihi e andugol annabajo makko on andugol nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ɓay hiɗen andi hino tawa e landal kaburu e tawi woni surroɓe hooti bon ɓay hunduko men ko innugol gena a susata wolde a wala tun ɓe yiyatama genale ko ɓattodiri woɗe dampidirta ay jokko ha jam wilan jokki ha jam fami na yewtere julɗo noon hiɗen andi noon hino tawa e landal kaburu si tawi woni surroɓe hucciti ko ɗum waɗi ɓeyni neɗɗo si tawi woni o maayi piiji dan jokkaymo fami ɗin ɗon fof yilto ha heddo gotum si a maayi yimɓe ma ɓen e jawdi ma ndin jokkete ha ka kaburu ma e golle maɗen ha ka kaburu ma sa hewti ɓe hewtinima ɗon
yimɓe maɓe nga jawdi ma ndin fof yilto heddoda ɗon e golle ma ɗen ay kono kay ɗum ɗo hani neɗɗo fof neɗɗo anda ko honnum hani gollude anda ko honnum hani accude a wawi noon andude ɗum ɗon wo si tawi woni a andi ko honnum alqur'an e sunna on wi joni si karama ko joni nde ɗo hunde no harmi yehi ka alqur'an e sunna dara ko honnum Allah subhanahu wa ta'ala wi ɗum ɗon toon si tawi woni yiɗa hoori alqur'an e sunna si tawi noon a hooraki alqur'an e sunna inna o karama ko joni dari no wolle ɗum ɗo nena ɗum ɗo no harmi ɗum ɗo hino harmi ay ko suka ɓen Allah subhanahu wa ta'ala wini khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim khishawa ɓerde maɓɓe ɗen fof uddama on ɗum saabu waɗugol maɓɓe bakkatuji ɗin ɓayɗon andi neɗɗo si tawi woni a waɗi bakkatu ha tawi woni ala instinade Allah subhanahu wa ta'ala ɓerde ma nden fof ɓawliri saabu waɗugol bakkatu hande kadi guite ma ɗen fermete yiwugol gonga noppi ɗin ferme e nanugol gonga si a nani goɗɗo no wola ɗo fi alqur'ana ɗum wawa si tawi nera ko leggal yiti ƴetta tugga e ma ayi bon ko ɗum waɗi so wi no jeeya e landal kabru noon si tawi woni ɓen malayka si tawi woni surroɓe ɓen ɓe hooti si malayka ɓen munkari e wannakiri ɓe ari pamɓe immintinima no deeya ko ɓenantoma man rabbuka ko hombo woni joomi ma ko hombo woni Allah ma ko hombo taggu ma ayi ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala ini to a arifuni qabla an ta'buduni andelan ko hombo woni min Allah taw andan ko hombo woni min Allah taw si rewalan ayi ifa nden ñande so ɓe wi ɗon pan ɓe landatama ko hombo woni Allah ma joni noon a wigol tun aray min ko Allah a wi nde ñande a waɗa ɗon contarande ko honno andirɗa Allah subhanahu wa ta'ala ayi par ce que exemple ɗo joni ko aduna ɗo si goɗɗo woni ɗo joni star jo footballeur jo walla président jo walla goɗɗum go ina ennugol tun ça fait ina ennugol tun miɗo andi kaari mana mi yiiɗo kaari miɗo andimo wona ɗum woni andugol on tigi mais andugol on tigi wonu ko andugol histoire makko on ko ɗum woni andugol goɗɗo jaari on tigi on ka o rewi ha o hewti ka o hewti ɗon ko ɗum woni andugol goɗɗo wona yigol mo dari ɗo tun innalan andi kaari ayi joni noon si ɓe lande kamane ñande man rabbuka ko hombo jeyma a wi ko Allah a anda nde ñande ɓe lantama ɗum anda ko hombo woni Allah ma ko honnum ko saabu honnum o tagirno ma ko ɓaw o tagima o addima aduna ɗo ko ɗum hannoɗa wadde ɗin ɗe fof waɗa ɗon contarandi ɓe landama kadi ɗon ma nabiyuka ko hombo woni annabajo ma on Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ɗon a waɗa nde ñande contarandi ko honnum wonno saabu ko nelaɗo nelira addiraka aduna ɗo o nelira e tagore noon ko honnum wonno ko o yamirma ɓawde o yamirnoma ɗum ɗon a jokkuno ka a jokkano ara wona daragol tun e wola tun inna ban en fof meɗen ko en julɓe ko Allah andina to waali janna woɓɓe go wuurino ɗum waɗi wiɓe alqura ça fait sa nani goɗɗo nena ɗo ko Allah waɗi andina to waali janna a darali alqur'ana a anda alqur'ana par ce que alqur'ana hino tindini sifa nata ɓe aljanna ɓen ifa nelaɗo signalal ko waɓɓe go kawle ɗo ni ɓeeɗo ɓe nata e aljanna ayi ifa sahaba nelaɗo jorano ka julirde ha kanko e sahaba maɓɓe go goɗɗo go ari nelaɗo no jooɗi ka julirde mum no tooli ka julirde kamɓe e sahaba maɓɓe go ɓe maaki goɗɗo go nara ɗo ko jeeyaɗo yimɓe aljanna ayi bon hino jeyano e histoire makko to mbawi ɓe landeke mo kon wonno golle makko no oynuno kanko ha hande o salligi makko bonali o ronki yaade watta salligo mana o wona kanko o wonata tawa hara alda e salligi o nino tawa kadi e golle makko kanko ha hande o sonki daali e goɗɗo o yehi o waloy ko makko tawi on mo sonki don himo jogani on tigi seytane ka ɓernde makko ayi bon ɗum ɗon fof ino tawane e golleji makko tifa awa sa nani goɗɗo noyna ko Allah subhanahu wa ta'ala andina to waali janna a janngani alqur'ana si a jangi alqur'ana tawi alqur'ana sifi ɗon sifa natoɓe aljanna ɓen on sayi a darat ɗon si tawi woni haray golle ma ɗon yadde golle ɓen ɗon andu ka tawa ɗo yimɓe aljanna ayi ko ɗum waɗi neɗɗo obligatoire il faut que ko ma janga ndaare noon ko heewi pijji aduna yankoji ɗin si a nafay a janggay a yiyay noon goɗɗo eno jangga ɗo fiiji aduna yanko yagal faami ya heɓa ɗo diplôme sappo faami sa landike mo fatiya bisimillahi rahmani rahim faami on tettoyay koode ɗe hara noon kadi ko julɗogoy jangga ɗo fi aduna yanko yagal jangga ɗo fi ha fi yo heɓu diplôme sappo ko landira ɗum e fiyaki aduna wo hino andi sa wimo bisimillahi rahmani rahim o jebboto andude kon to iwrata hara o anda ɗum ɗo no hulɓini ayi
o inni ay wa ma'rifatu dinil islam e andugol dina l'islam kan bil adillati wondude e dalil ay assaniyatu ɗimmun ɗum al amalu bihi gollitira noon kadi ko jannguɗa kon ay ɓayni neɗɗo si a jangi a gollitirali gandal ma ngal haray no wawi a mbabba ronda mbaɗɗeri intérêt gandal ko gollitirgol ngol ay sifa sa si a soodi ɗo joni oto al ha gayni ko a garingal nafa Allah ko sodanɗa oto si a darni ɗo galle ha gayni a moƴƴini ha moƴƴi a soki a fermi bafe ɗe ga wontiri ka yaasi nafa Allah ko darnanɗa suudu intérêt gandal ngal ko gollitirgol ngol no jiyano e gollitirgol gandal ngal waadagol yimɓeɓe yeeto yimɓeɓen ko nafataɓe kon yewtoɓe ko lorotaɓe kon siɓe ɓe jaɓa walla ɓe ronka jaggude mais ɗum ko obligatoire nange hoore karma koɓe ko fokke ɓe wola ko fokke jaɓen ɗum ɗon ko fokke recanusenen ɗum ɗon karma koɓɓen wona yiɗi maɓɓe tun mana fi ɓe faala ko ɓe wola tun wallahi joga e karma koɓe ɗo hino wawi yaren ɗo bimbi e kikiɗe jemma e ñalorma ka réseau sociaux ɗo on faami si tawno haray hiɓe anduno si ɓe yayno ɓe waloyki ɓe jokki haaji maɓɓe ɓe heɓano tawno probléme fof si Allah subahanahu wa taala tawno ɓeynano ko ɗum ɓuuri e moƴƴande ayi kono hiɓe andi si ɓe joɗode ɗon e gandal maɓɓe ngal ɓe yaltinal ngal ɓe waaji jama on ɓe heɓay probléme e Allah subahanahu wa taala ko ɗum waɗi si ɓe yaltode ɗo waajo wona yiɗi wowlugol tun ayi hino jiya e gollitirgol kadi islam on waajagol jam ɗen gomde Allah subahanahu wa taala inni ko ɓuri moƴƴude tagore an nen fof ko anduɗo ha gayni andini ay ndaare fane nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam naadugol e ɓen kal islam ko jihadi ko kaafa ko yawgol kaafa go a tetti hoore keferon walla o tettima hoore ko ha o naata kal islam ko obligatoire ay joni noon an hande ko waajagol tun ko waajagol tun toro Allah Allah e jama on jaɓu ko ɗum ɗon par ce que ko ɗum ɗon woni nafa ko waaja kon alladina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana yo Allah subhanahu wa taala waɗu en heɗotoɓe yewtere ha gayna ƴetta ko ɓuuri moƴƴude e yewtere nden kon ɓay si alqur'ana janggama ɗum kala julɗo kala banu adama yeyton hoorema si alqur'ana janggama kala banu adama yeyton hoorema ko go'o koko moƴƴi walla koko boni joni si taw woni a yi ton hoorema tawi ko boni a woni immagol ataka karma kojo ɓeno wi ɗum ɗo ɓeno wi ɗum ça fait ko ɗum woni majjere ça fait an wona on karma ko jim woni atade ya andu ko Allah subhanahu wa taala wonda e atakude ɗon haray noon eɓɓindo dey moƴƴa haray eɓɓindo moƴƴa si tawi woni haray ko Allah subhanahu wa taala wonda e préparande guerre haray eɓɓindo ay sabu no Allah subhanahu wa taala yetno nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam o woni yaw yottina si ɓe fennima naam ɓe fenni dey ko min woni ko ɓe fenni ay wama ala rasuli illa al balagh enen pulo fota wiɗen salli ko nela ko noddingol siyama Allah akbar sada la ilaha illallah fof nani ka gande si juuloy walla si juuloyta difa ta monano karma ko jon yaw ndara kal qur'ana e ka sunna ko no Allah subhanahu wa taala wi fi nden hono do wi ɗon difa sa yal qur'ana wolama a seytini andi koko jokkuɗa kon woni moƴƴa ay ɓay ko peggi ɗiɗi woni ton ko rentinayi ɗum ko boni jamira ko moƴƴi ko ɗum o wi assalisatu tammun ɗum adda'awatu ilayhi ay ko noddugol faade e diina kan ay ko noddugol faade e diina kan ko ɗum waɗi wallahi kala mo Allah subhanahu wa taala nelaɗo ko numa ko ni ballighu minni walaw bi aya ka yottinane lan hayso ko aya goto petti par ce que onon ɓeɗo karma koɓe kono woni remplacé an nela e ɓen ka horleɗe ɗo yottinane lan hayso tawni ko aya goto kala mo Allah subhanahu wa taala andini ɗo l'islam ronkuɗa fengenare tagorne ya andu a tawama e janfiɓe ɓen ko ɓuri bonde fof noon ko janfagol ka l'islam janfaji ɗin fof goyno waɗi dangereux ɗi jeena sappo janfaji ɗin fof no waɗi dangereux ayi sabuna hay tawni hara an ko a julɗo haqqan janfagol kefere mo juulata sa janfiki moto yanduɗa mari probléme Allah subhanahu wa taala janfa ko hunde harmude ɗi jeena e sappo itti noon sikki kadi ka l'islam ayi kala janguɗo ronki haalande suuɗi ko gane ronki feññinande jama on gonga kan tawama e janfiɓe ya andu an kadi
a préparé guerre hakkunde ma e Allah subhanahu wa ta'ala ay sabuna dina wona ko suudete ko feññinte laɓɓine pos ko ɗum ɗon nafatama nafa par ce que ne wodi ɗo busi sa ene wadde ɗo piiji goo ko ɓay heno ko sahara kamɓe ɓe anda Allah subhanahu wa ta'ala ini fa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minina waajo andintin ngol waajagol nafay gonneɓen sabuna en fof meɗen ko en julɓe walla ne wodire woɓɓe gosi ɓe waajama tum ɓe nanay ɓe hutora ara hanki ɓe ɗi piijiɗo ɓe merno ɓen e yo e jaka ɗum ɗole e jaka ɗum ɗole Allah subhanahu wa ta'ala yiɗa ɗum ɗo e yeeyde koye ɗum mi woni wallahi ɓe accira sabu ɓe nani ɗum ɗon ayi woɓɓe koyne wadde ɗo piiji go ko ɓay ɓe anda si ɓe andunoɗe ɓe waɗata ko ɗum waɗi ko farilla e waajagol ngol ɗum ɗon ko farilla e hoore karama koɓɓe ayi joni noon o wi arrabiatu na yaɓun ɗum assabru alal aza fihi muññoɗa noon an karama kojo wonɗo e waajade on lorraji ko woni e yettingol e diina kankon ayi ɓayno wodiro woɓɓe goo wallahi si a waajake ɗo tawi woni konko waajiɗa ɗon koye ɗum ɓe woni hande kadi ko immagol ata kama wolama piiji 9 an noon wota a nano ɗum sabu Allah subhanahu wa ta'ala inni wona an ɓe fenni dey wona an ɓe attaque ko min Allah subhanahu wa ta'ala woni ko ɓe fenni ko min woni ko ɓe attaque acci ɓe ɗon ay en taki ko alqur'ana e sunna yottinda si goɗɗo yennima an wota considére ɗum ay sina ɗum si a yottini aya alqur'ana goɗɗo yennirima sabu ɗum a immi ka a yottike bon ya andu on foti ay on foti haray ala sansi ko yottindande kadi baraji ala sina ɗum si tawi woni ko sabu Allah woni ko yenniraɗa ya andu an wona an yenna mo yenni on hino toon ko taguɗo mo addi ka aduna ɗo on inni mi tegirawama sina fi ya rewan ko kanko sabuna ko dina yottinda ay sabu ay wad dalilu seede muɗum qawluhu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ibada a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim o inni wal ashri mi woniri alansara walla mi wondiri mofte nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam on andi ashiri ko alansara kono ko num fandaɗo ashiri ɗo ko mofte nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam enen mofte nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaka julde kaka alansara aduna an woni ka tagaɗe ay ko heddani en enen mofte nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko hakkunde alansara e futuro ko ɗum heddani mofte nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam dargal ngal daro ay ko ɗum waɗi o yino ɓawto ko ɗum waɗi nelaɗo signal waɗo ni bal attention dargal ngal ari wattane yiila dey ay pansan noon dargal ko ɓe wi kon nden ñande hay muyninay kum hay wonno ko ngen muyninde bogoto ko wonno e muyninde kon ay pansan dargal wona auzubillahi wala taw harande ñande ko moƴƴi ay ko kala wonno ko e muyninde bogoto ko wonno e muyninde kon ay joni noon enen mofteɗal Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka alansara aduna wonɗen ka tagaɗen ko heddani en e aduna on dargal daro ko hakkunde ka alansara e futuro e hewata ay bon joni noon ko dargal mawgal ngal toujours kadi acciten haqqil yiwɗen an neɗɗo on ñande Allah subhanahu wa ta'ala ƴettotuma wo dargal ma ngal darike ay dargal ma ngal darike joni noon o wiɗo o wondiri mofte nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam neɗɗanke innal insana tabitino neɗɗanke on la fi khusrin woni e nder perdi ay woni e nder hayrere illa allazina ko wona ɓen amanu gonɗimɓe gonɗimɓe ko ɗum woni gonɗingol mu'min andi muslim no toon en fof meɗen ko en julɓe kala heɓaɗo e dande la ilaha illallah ko julɗo en fof meɗen ko en julɓe muslim no toon mu'mini toon ko ɗum wiyete mu'mini ko gonɗinɗo Allah subhanahu wa ta'ala haqqan ko ɗum woni gonɗingol Allah subhanahu wa ta'ala haqqan ko wakkilogol yamiroji Allah subhanahu wa ta'ala ɗin woƴƴito haɗaɗi makko ɗin joni noon ko julɓe jelo hande woni jumpude haɗaɗi Allah subhanahu wa ta'ala ɗin julɓe jelo
joni noon siko a mu'minu andi ko waɗa so ni amanu o naali muslimu goy ay oyni illa oy naali illa allazina muslimuna ka oy naali so wona ɓen julɓe par ce que fiyo nun himo andi hino woodi ɗo julɓe bosi wonɓe jumpude haɗaɗi Allah subhanahu wa ta'ala ɗi ay ɓen ɗon noon ko ittitaɓe to ay ko inni amanu gonɗiɓe mu'minu si a woni si goɗɗo si woni mu'minu haqqan a waɗata ko Allah subhanahu wa ta'ala haɗi ay illa allazi wono sa ɓen amanu gonɗinɓe wa amilu salihati ɓe golli golleji moƴƴi ɓawde wonɗa mu'minu kadi wona gollowo golle moƴƴe haɗowo ko moƴƴi yamira ko boni hiɗen andi Allah subhanahu wa ta'ala yi wohi sa yi mofte nelaɗo ɗen oyni moftaji ɗin fop ko mofte nelaɗo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallama ɗen e ɓuri martaba ka makko Allah subhanahu wa ta'ala o wi enen mofte nelaɗo ɗe sallallahu alayhi wa sallam no e meɗen yamiraɓe ko moƴƴi haɗa ko boni ay en andi ɗiya moftaji arani ɗum alano sen daari wona ashabu sabuti ay ɓe yawnoɓe nanggoye liƴƴi ɗin e ase tawi ɓe harminani nanggoye liƴƴi ɗin ase ɓe yahi ɓe nanggoye liƴƴi ɗin ɓe halka ɓe halkama ɓe wattama baaɗi Allah subhanahu wa ta'ala ɓe wino ene hayno haɗa ɓe karama ko e maɓɓe ɓen hoore e maɓɓe ɓen ay ko ɗum waɗi obligatoire o aduna o wawata wonirde ni tun enen pulla fo tawi ɗum wo sa yii ka capital ɗo a waalike ɗo a ɗanike yaha andi ko woɓɓe goo dari ko woɓɓe goo dari sa yi an a waalike a ɗanike andi ko woɓɓe goo dari si woɓɓe goo daranoki yango ganɗano tanoko ay sa yi sar nde woni ɗo à l'aise wallahi ko ɓayinde laama ay tawnara fof no fotayno luwa ala moƴƴatano ay ko ɗum daare avant l'islam ko ɗum wonno probléme on ko ɗum sa nani droit de l'homme ko l'islam par ce que ko l'islam ari fi defandugol donetamo kala haqqe muɗum ay ɗum ɗo ko ɗum waɗi so inni ay illa allazina sada ɓe amanu gonɗinɓe wa amilu salihati ɓe golli golleji moƴƴi ay ɓawde wonɗa mu'minu golla kadi golle moƴƴe ay wata wasaw ɓe jamodiri bil haqqi gonga wata wasaw ɓe jamodiri bis saburi muñal ay ala kulli haali gonga ko ma gonga gollitire woni musidɗo ma woni julɗo woni musidɗo ma ka diina woni musidɗo ma ka enɗam ɓay ko ɗiɗi julɓe ɓen fof ko musidɓe innamal mu'minuna ikhwa julɓe ɓen fof ko e musidɓe kala julɗo ɗimmuma mo yiwɗa annduɗa ɗum ɗo ko woni wadde ɗo ko wona ko Allah subhanahu wa ta'ala yiɗi yarli wona ya noddumo hasamo dey wona ya yawtode e on anda kaari on ko waɗowo zina on ko wujjowo on ko yarowo beere haaji makko wo ɗum ɗo e ɗum ɗo non wona noon de noddumo an tun kanko tun e ahi ɗum ɗo dey na hunde moƴƴude ni Allah subhanahu wa ta'ala yamirɗa ɗum ɗo an tun kanko tun ko ɗum woni laaɓagol on tigi reedu si o jaɓi hayran ko ɗum yiɗuɗen a faami so jaɓali a itti hujjama a laaɓanimo reedu wona Allah subhanahu wa ta'ala addinu nasiha ay ti fasa wata wasaw ɓe yamodira bis sabri muñal anda kadi ka hoore leydi ɗo si en woni ɗo feere ala pullo fouta inni wo hay ñiire ɗengal haɓay an noon si tawri an ko waɗaɗa wo a muññotako ɓay ɓen hino woodi kadi ka hoore leydi ɗo hay ngasitirta e peɗalum makum ɓe muññotako si miɗo accanamo ta Allah accan si waɗandu kare ta Allah accan la ɗum ala ton si a woni ka hoore leydi ɗo si tawi woni an goɗɗo waɗi tawi woni an a muññotaka wonal neɗɗo muññiɗo ya andu an kadi ñande janggo Allah subhanahu wa ta'ala muññoytako ma déjà si a woni neɗɗo mo muññotako waɗeteɗo mo muññotako sa a moytaki hay joluɗa fewtuɗa Allah subhanahu wa ta'ala toriɗama o jaɓantama ay sabu Allah subhanahu wa ta'ala inni muññane ɓe ka leydi min kadi e muññano on surtout ɓe ɓurɗa ɓen ay ɓay ko ɓuuri hewde o sa yiɗa goɗɗo daroɗo impôt so inami muññanta kari mi accanta men guerda o a tañƴiniɗa ɓuurimo siɗa tañƴini joni ko ɓurɗoma hay so waɗnima par ce que
a fota ɗo joni ɓurdema o bantuma ɗo joni o yennama nene baba haramo ɓurma ko nu wawɗa moɓita pawle ma nangallal ma yaga innami acciddima e allah fiye noon ko ɓaymo ɓurma ka ɗifa on ɗon do a wiyata si a accantamo ta allah acce par ce que ɗa andi so nangoy sa wi on gerday on mutoyta ko par ce que mo ɓurma jelo wona fotede ko hoore laayi ɗo bante yenne nene baba moɓita pawle mum ya uttumagal ɓe wani on tigi mi acciddima e allah ɗifa ko ɓuuri hewde kon allah subahana taala ɓe ɓurɗa ɓen si ɓe waɗima muññoɗa acciraɓe saabu allah an kadi allah subahana taala accante ɓaya andu an kadi si goɗɗo no bonnudema an kadi ɗo andu no woodi ko wonɗa bonirde an kadi si goɗɗo no bonnudema ya andu an kadi no woodi ko wonɗa bonirde allah subhanahu wa ta'ala ayi allah subahana taala wi si a yaafike boneji yimɓe ɓen e ma allah subahana taala kan kadi o yafantama boneji ma ɗi ya andu si tawani goɗɗo no faljude e ma an kadi ɗa faljude e allah subhanahu wa ta'ala woni neɗɗo yafotoɗo ayi ko ɗum waɗi qala shafiyu imamu shafiyu rahimahullahu ta'ala yo allah subhanahu wa ta'ala yurmimo oni lawla ma anzala allahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata la kafathum si tawno hara allah subhanahu wa ta'ala cippinano aya hay goto sina suratul asri tun yonani ko tagore nden wagitora ayi par ce que honnu oni neɗɗanke fof woni e nder perdi eyo e jeka waɗɗo ɗi piiji ɗi suratul asri sifi ɗo hara o yalti e nder perdi ndi honnu wona mu'minu na julɗo wiwɗen goy a andi nde ɓe ya arno naati kal islamu kesum fewde nelaɗo ɓe ari ɓe towni juuɗe ɓe ni nelaɗo menen kadi min woni julɓe nelaɗo maki wata o manto on woni julɓe men on wonal taw mu'minu safe wonugol julɗo ko go'o mu'minu on ko wiyete mu'minu kon ko andanɗa hoorema sa woni mu'minu a bonnata julɗo musidɗo ma hay sina julɗo hay kefeero a bonnata ayi sa woni mu'minu haqqan hay dendilawel sa yiiɗo hay singil fiɗima hay wargol ngel a tawayno a tawa hiɗa huuli ayi joni noon julɓe jalo woni hande jattude ɗo rewɓe yimɓe julɓe jalo woni murtinde ɗo rewɓe yimɓe julɓe jalo woni woggude ɗo jawle yimɓe julɓe jalo woni kreyde ɗo hay fino woɓɓe go warira bonna wonkiji woɓɓe julɓe jalo woni yaade ɗo ƴetta pinkaji ya naata e galleji yimɓe ataka wara ɓe jaɓa jawle maɓɓe julɓe jalo est ce que ɓeno konta e julɓe si tawnata ko e mu'minu ɗum haqqan si a woni mu'minu haqqan a murtinta debbo goɗɗo jattamo sa woni mu'minu haqqan a keriyatano jawdi goɗɗo détourniré sa woni julɗo haqqan a wonata saabu wonki musidɗo ma mu'minu haqqan ayi e jaka mo woni mu'minu haqqan woni julɗo haqqan o yalti e nder perdi ndi ɓawde wonɗa ɗum ɗon a woni gollowo golle moƴƴe sa woni gollowo golle moƴƴe a gollata ko boni kon tifa si a woni gollowo ko moƴƴi a keriyata ka jawdi kaka debbo goɗɗo murtinte a keriyata kaka jawdi goɗɗo wujjete a keriyata no wonki ɗimo ma bonira sa woni gollowo golle moƴƴe ka par ce que ɗa andi ɗum ɗon fof wona piiji moƴƴi noon a woni neɗɗo wowlowo goonga waqul za laqqa za al batila wis goonga ari fenande pottike ɗiɗi hawrata e jaka sa woni tun wowlowo goonga ya anda wolata fenande nde tawde alkazbu haramu fenande ko hunde harmude ayi wata wasaw bis saburi a woni neɗɗo yamirowo e woni a woni neɗɗo muññotoɗo jamma no pulo fo tawiri noon honnu wiwɗen enen pulo fo tawiɗen e hay goto wiya emba mi nisi batti mi muññino wiwɗen muñal ko ñale rimata hay goto wiya emba mi nisi batti mi muññino e jaka mo woni ɗiɗo hare o yalti e nder perdi ndi ko ɗum waɗi si imamu safayi o wi hara allah subhanahu wa taala cippinano sen gawnagol cortewol ɗo tun ɗum ɗo yonino ko tagore nden wagitora ayi wa qala al bukhari ay imamu bukhari o wi rahimahullah yo allah subhanahu wa taala yuremo
o wi babul ilmi qabulal qawli ayi ko dambugal janngugol ko adi golle ɗen ayi neɗɗo on a janngay taw si wawa gollude ayi wal amalu ay e golle ɗen fof neɗɗo on a janngay anna honno juudirte si daranoɗa julde jannga anna honno hoorite si daranoɗa korka anda honno jakka ittirte si daranoɗa jakka ɗi jeena e sappo ayi bon wal amali e golle ɗen fof ayi wad dalil seede muɗum on qawluhu ta'ala allah subhanahu wa ta'ala o wi fa'alamu andu annahu ko woni la ilaha ala reweteɗo illallahu ko wona allah an neɗɗo on andu ala ko woni rewe ko wona allah subhanahu wa ta'ala ɓawde anduɗa ɗum ɗon noon tabita e hoore ɗum ɗon kati ɓay tunga andi ala reweteɗo si wona allah subhanahu wa ta'ala tabute e hoore ɗum rewa allah subhanahu wa ta'ala hara a rewi daali mo e goɗɗum bon e wattanan yila e piiji ɗi moƴƴa on andi no waddi ɗo piiji goo en innay ɗo sirku ko honno woni sirku ko hoolorgol ko wona allah subhanahu wa ta'ala bon joni noon ko ɗum hollorte ko wona allah subhanahu wa ta'ala eno jeeya muɗum inɗe sanamuji bon e goɗɗi goo wona ɓe karmakoɓe winde ñawdirayɓe alqur'ana selluɗo waɗa du'aji waɗanama tigi torondeji allah ɓe wona sirkoɓe ni par ce que ko gandal laaɓogal ɓoyne gollirte goɗɗo a wata inde ɗum ko sirku goɗɗo windi alqur'ana laaɓuɗo walla o doori alqur'ana laaɓuɗo a wata inde ɗum ko sirku la alqur'ana ko cellal ko defande ko ɗum ala ko neɗɗo on defandira ka aduna ɗo ɓuuri o alqur'ana hino woodi ko ayaje ɗe andanɗa hoore maɗa si a jangguiɗe ɗen ɗe sunnira e seytane wona andirɗa si seytane ɓattake ma o tawira no andirɗa wona andirɗa buusum poore so ƴettama okkama yiite siko jinna seytane yani e neɗɗo si a moccirima ɗen walla a windi ɗen on tigui lootike ko ɗon ɓe gaynata no woni du'aji ka alqur'ana du'aji selluɗi ɗi goɗɗo janggata yahe daron ka husnul muslim yahe daron ƴetton husnul muslimu janggonmo yahe daron fawzul azim ma yahon daron sottode suratul khaafi tifa ɗum ɗo fof ko andanɗa hoore makko aaji sellude neɗɗo safi alqur'ana ko defande a wata inde ɗum ngo sellude no ɗo noon e woɓɓe goo innaɓe ko karma ko inɗe seytaneji gorde gardare hay sa yahi ka maɓɓe hay sa nani sadakaji ɗi ɓe yamirta ɗi gatawi ɓeyɗo ko yimɓe wonɓe sirkoɓe ɓeyɗo woni sirkoɓe neɗɗon ko ma ɓe faama ɗum ɗon ayi ko ma on tigui faama ɗum ɗon tifa bon anda ko honno allah subhanahu wa ta'ala rewirte ayi fa alamu anda annahu allah la ilaha ala reteɗo illallahu ko wona allah safe julɗo passé fiyo num si a nawni a ñawdaki si bakkatuma si allah ƴettiti wonki wammakin ɗon tawi woni ko saabu a ñawdaki faami si wonki makin ƴettitama ɗon allah subhanahu wa ta'ala lantitama wonkiki si a nawni a ñawdoto si tawina ɗon allah ƴettitirma allah subhanahu wa ta'ala selline ko allah subhanahu wa ta'ala kala nawnare nde allah subhanahu wa ta'ala addi mo addi lekki mayre ko woni ala lekki o ko mayde ayi si a nawni no wodi ɗo woɓɓe ko ɓe andanɗa hoore maɗa ɓe hara ɓe jogui ɗo hara ko mbuuɗi sa si ɓe nawni ɗo hay ƴettugo mbuuɗi ɗin yaaka labotani waɗa visite ko probléme e maɓɓe ɓe wakkili yawgol a sooda comprimé oy calmant hoy nanggam ayi si a faible a waɗi ɗon faible a salike ñawdade ɗon ha heɗa marde ko ñawdora si wonki makin heddiki e muɗum a lantetemakke par ce que a nawniɗa mari ko ñawdora a sali ñawdoyade ayi ko woni julɗo daganaki julɗo ñawdorgo koko harmi no waddi ɗo noon e karma koɓe go ɓe andanɗa hoore maɗa koko harmi ɓe ñawdirta on tigui par ce que sa yeehi goɗɗo woni ñawdirgo ma inde jinɗe seytaneji haruta maruta e jinna maymuna jinna moussa ko tata sigari ɗon piiji o haram ayi julɗo hino wawi ñawdirde alqur'ana laaɓuɗo on
woni a windu lotoɗa woni a moccitimo woni ko goɗɗum go men no sella en tant que alqur'ana laaɓuɗon ay ko ɗum waɗi so inni wastahfir li zambika on say noon insinoɗa bakkatuji maɗin noon ay ko ɗum waɗi nelaɗo maaki neɗɗo ko fof neɗɗo goɗɗo fof onon o inni juule ene insinane bakkatu moɗon nelaɗo maaki ñande ɓe ñande mi wiya astahfirullahi tawani ko laabi temedere hiɗen andi astahfirullah ɗum hino heefa bakkatu e goɗɗo itta bakkatuji ɗin fop ko ɗum waɗi hiɗen andi wona malayka ɓen wonɗo ko ñaama on ko on woni laami wonɗo ko nana on sa waɗi bakkatu sa waɗi ko moƴƴi o ka ñaama o winda e heña sa waɗi bakkatu toujours wonɗo ko ñaama o yeyto wonde ko nana o ene accu ha ndara tawni o insinoto okkumo tan ay sa wi ɗon tun astahfirullah subhanahu nesiti bakkatu on ala kay windede ko ɗum waɗi si nelaɗo maaki an julɗo jo ɗengal ma ngal hecciɗiri jantagol inde Allah ay déjà siɗa jantade inde Allah kadi seytane ɓatatako ma kala ka seytane ari o tawi inde Allah no jantede wiya mi maraɗo place ay mi yahi ay ko ɗum so fuɗɗoro ni fa bada bil ilmi qabla al qawli wal amali ay ko ɗum waɗi so wi o fuɗɗori ɗo gandal ngal gandal ngal golle ɗen mana ko ɗum waɗi so fuɗɗori ɗo ko ɗiɗo ko gandal ngal adi golle ɗen ay gandal ngal ko ɗum adi golle ɗen a janggay taw si wawa gollude ay si a jangali a wawata andude ko wawata ɓattorde Allah subhanahu wa ta'ala ay toujours o wi ilamu andu toujours rahimakallahu Allah subhanahu wa ta'ala yurmama dey o inni annahu ko woni yajibu hino waɗɗi ala kulli muslimin e dow kala julɗo gorko wa muslimatin e julɗo suddiɗo ta'allumu andugol haadihi salasi ɗeɗo lande tati namu musidɓe julɓe abonné Jama TV wonɓe darde Jama TV si tawi no wodi ko faɗɗon landade ko yowiti e darsuji meɗen ɗon kon hiɗon wawi wadde 78 waɗon 116 waɗon 82 38 naton ka Jama TV lando ɗon ko faɗɗo ɗon landade ko tawni ɗen fammi fi muɗum men andina on ɗon wawi wadde 78 waɗon 116 82 38 dan 10 minutes 15 minutes inchallahu rabbi wawen waynodirde ha vendredi prochain kadi inchallahu rabbi si tawni Allah subhanahu wa ta'ala tawni en yo Allah tawni en hajas ton 78 116 82 38 wonɓe séréer ɓen ɗon wawi wadde 00 221 waɗon 78 116 82 38 wayni ilamu andu rahimakallahu Allah subhanahu wa ta'ala yurmama ma toujours ko yurmede de kanko Allah subhanahu wa ta'ala o yurma neɗɗo on ala ko jogi yurmede ha hewti Allah subhanahu wa ta'ala ay anden non no Allah subhanahu wa ta'ala jogori yurmede non ko non kadi tikkere makko nden woni ko mawniri yo Allah dandu en tikkere Allah subhanahu wa ta'ala nden on andi waɗi sayi ɓe inni wo dargal sewtiyama ka dargal darete jama on daro ha woɓɓe fubbo e lakkere muɗum nden ko ha ɗon ka dare ha woɓɓe fubbo e lakkere muɗum nden yeyi ɓe garoya ka annabi nuhu inna annabi nuhu ko an ada nelede baba adama taw ɓenno wallu men oyna mi suusata Allah subhanahu wa ta'ala on yamirnolan ta mi ñaamo leggal mi ñaamingal mi suusata ayi ɓe yaka annabi nuhu ayi oyna he hande nde tikkere nde mi yiri Allah subhanahu wa ta'ala ɗo mi suusata ayi bon ɓe yaha ka annabi ibrahima o wiya mi suusata lan bonnono hunde wotere lan soppuno sanamu ja heddi wotere mi landa minni wona min soppindu wona min soppiɗi mi anda si Allah subhanahu wa ta'ala nangitiro e taala ɗum mi suusata min mi inde Allah subhanahu wa ta'ala hande ayi ko honnu noon Allah subhanahu wa ta'ala tikkata ɗon nden ñande ko o reeni ɗon tagore nden ko ɓuri hewde kon nden ñande boneji mum ɗin hino ɓuri ɗum boneji mum ɗin hino ɓuri ɗum ayi
e hoore noon ala wo jemma kala nanga ɗo sina ka aduna ɗo sina ñande be ñande Allah subhanahu wa ta'ala weeɓita e juuɗe mum ngo wiya ko hombo tubata mi yaafomo ya ibadi asrafu ala zunubin ay istaghfiru li zunubin inna Allah yaghfiru zunuba zamia e jiyaɓe an yawɓe waɗi bakka to a taƴi yurmede Allah tuube mi yaafo on Allah subhanahu wa ta'ala wi himo yaafo julɗo on hakkude suumaye e suumaye himo yaafo julɗo on hakkude juma e juma himo yaafo bakka to hakkude wagutu e wagutu o wi tuube mi yaafo on nelaɗo maaki si tawata hara si a waɗi moƴƴere hun gotum ko windete 10 kum moƴƴere hun gotum ɗon hino double ɗon ha yaha 1000 sa waɗi bone hun gotu ko kum bone hun ɗon tum windete ayi tawa noon hara ñande janggo on kum gotum ma ɗon foloya e 10 ma on ko nden tikkere ɗon Allah subhanahu wa ta'ala tikkanote tagore nde ñande ha nde ñande fubbo e lakkere muɗum hara nde ñande hay goto wata fewtude Allah subhanahu wa ta'ala toroma sina nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ay nelaɗo ara o sujja yeeso Allah subhanahu wa ta'ala daalnamo ina immo dewal lanni hande ko wiyete dewal ko lanni hande wowlu ko faalaɗa kon nelaɗo maaka ñaawu tagore ma nde mo kala hetta place mo on yaraka yarato jama on so jike ɓe maaki ko ɗon ñawore nden woni ko fuɗɗata ayi ɗum ɗo holli neɗɗo on hiɗa duwa andu safi neɗɗo ko hoore ko addama ko hoore leydi ɗo hiɗa duwa wattande yiila hiɗon andi ɓeyni o neɗɗo fof neɗɗo mo kala no humpiti hoore mum miɗo humpiti golle ande an kadi ɗa humpiti golle maɗen goɗɗo goo noon hino jiiɓi kono enen ɗo fof mo kala no andi programme mum no andi ko honno jokki ko jokkuɗa kon si tawani ko Allah subhanahu wa ta'ala ɗi yarli walla si tawani wona ndaaru golle maɗen sa andi ɗum ɗo wona ko Allah subhanahu wa ta'ala ɗi yarli sanju ay sanju sabu Allah subhanahu wa ta'ala wini bakkatuji maɗin hay si tawani harayno fotawa ndiyan ɗan ka baharu o wi si a tuubi tunga laɓɓirani Allah subhanahu wa ta'ala o yaafota inna Allah yaghfiru zunuba zamia ay Allah subhanahu wa ta'ala o yaafoto fof ay kono noon andi ko ɗum ɓay nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam o torike to nelaɗo ɓa o yaha o naɓama ka yiite visite kol yiite ngen o yi ɗon kaafago hika junniti hika hi baƴiƴam o inni jomiyam o hanni Seydina Jibril o inni ka kaafaɗo ko fi honnu Seydina Jibril ni ka kaafaɗo ko halkirka gaño ko halkirka geddoni o wi Allah subhanahu wa ta'ala mi torikema ittanan ka kaafaɗo wata lettirka moftiyande ko ɗon noon nelaɗo tellement que kaafa kanka ko hulɓini ka yiite ka woni ɓay nelaɗo yiika tellement que ko huli kaafa kan tawi ma walando Seydina Jibril o wi Seydina Jibril kono woni ka kaafa Seydina Jibril wi ka ko halkirka gañoni o tori ɗon o wi Allah wata halkirka ɗo moftiyande ko ɗon kadi o tori Allah o wi Allah wata halkir moftiyande woni halkirɗa ɗi a moftaji heddiɗi Allah subhanahu wa ta'ala wi mi halkirta mofte maɗe wonna mi halkirno moftaji heddiɗi ɗi o inni kono noon mofte maɗen ɓurɓe ɗuɗude ɓen ɓurɓe ɗuɗude ɓen mayata sina accident ji mana honnum wattanen ɗon kadi yiila moƴƴa Allah subhanahu wa ta'ala yetino Muhammadu sallallahu alaihi wasallam o wi mofte maɗen mayata sina mi halkirtaɓe ɗi wona ɗi a moftaji heddiɗi kono mi moɓodiray ɗo groupe wil ɓenɗo fof mi wara ɓe nde wotere ko ɗum hande ɗo accident hino waɗa ɗo ko ɓuri famɗude kon fof 10 nogayo ay maaya bon ndaare accident ji ko woni e wadde joni exemple wona enen Sénégal ɗo ƴetten exemple batode Joola combien de personnes maayi ɗon joni calculen ilandema 2002 haadi 2022 avion je jelu yowti ko asmaw ɗo combien de personnes maayi joni ƴetten ilandema 2000 addiro tun accident ji jelu waɗi ɗo hara ko accident auto ɓiyetema 10 mort 20 mort 15 mort ko galleji jelu huɓɓi yimɓe maayi combien de personnes maayi ka ndiyan kala ndesten
kala ndestan combien de personnes maayi ka ndiyam ilande ma 2000 ton addi ɗo ande 2000 ko jalu yey ɗo unoy ka ndiyam maayi sammor 200 mort seeɗa no wawi contade ayi ko ɗum ɗon Allah subhanahu wa ta'ala yoyno yettino nelala Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ni mi hakkirta mofte maɗen wonande mi hakkirno ɗiya moftaji heddiɗi kono wonali mofte maɗen sina maaya sina mi moɓidire ɗo groupe il mi wara ɓen ɗon fof nde wotere anden noon kadi ɗum ɗon noon ko almande dargal ni ndare ɓawɗo seeɗa hari si goɗɗo maayiɗo a jotto ha sinana kadi goɗɗo no maayi ayi joni ndare joni a yaayi ɗo surrugol wallahi sa dari kaka dambugal berɗe ɗo ko an ronkata ko ɓeɗo no yalta ɓeɗo no naata oɗo ko safi ko hino naate tun ti fa ça hande hay ka men fulawaji a yayi ɗo hoɗo woto ka men fulawaji yayi ɗo hoɗo woto ɗiɗo tato no maayi ñande wotere ata koye hoɗo woto ayi ti fa hande ka saare ka ɗo ko fanɗi o hara wona ka berɗe jane yayi wona yoofu ɗo daroɗa fureji ɗi ni ko ran ti fa bon ɗum ɗo fof ko safi ko almande dargal safi aduna on no yaade tun hande kadi woɗi kene no wirane noon andi enen ka alansara aduna woni ko tagaɗen ay ka alansara aduna ko ɗon wonɗen e tagaɗen aduna on no yaade tun ka ɗen sikkude aduna on hino dari ka hiɗen sikkude dargal hino woɗɗi attention mo kala yo ɓin ko waɗata kon ɓindo ko mayde nden tawa ɗum par ce que a haaldita e Allah subhanahu wa ta'ala hiɗa ande ko duuɓi jelu Allah subhanahu wa ta'ala happamma hi tawile Allah subhanahu wa ta'ala ko duuɓi 50 happamma feƴƴata hay saa hay seconde feƴƴata ɓayno nga anda Allah subhanahu wa ta'ala wi ka heɓuɗa duuɓi jeɗɗi o mi farlima ɗon diina kam ayi dewal Allah ko ilandema ka jibinoɗa ha ka qabru ala diina hande mi ronki diina ala ɗum ndare ko ɗum wona mawɓe men futa ɗo si ɓe toɓɓanino payo koy siɓe fini on tigi ha ɓe gayni ɓenna inni mi naati kam yaltata mukko ay pay inna mi naati kam yaltata ko ɗum woni diina l'islam ko ɗum waɗi e séria diina l'islam julɗo kañum si woni murtardu si o murti o julɗo si a yalti ka diina a murti ino woodi e jooma gandanko ɓe wi ko ya jeeje e nder balɗe tati ya artu ka diina ya jeeje e nder balɗe tati ya okke changé e nder balɗe tati si a artali ko ya ware murtardu ko noon ayi l'islamu ɗum ala ton mi naati hande janngo mi yalti ayi wa ko ɗum waɗi haray attention il faut que wattana yila balta ati shaa alqariyatu e dargal malqariyatu ko no danga wa ma adrakal malqariya ko ɗum andirma dargal yawma yakunu nnasu kal farasil mabsusi ko ñande ɓe waoy tawa puccu allaji sakaɗi ay jama o ñagaso safi aduna o ñagasa dargal si ari ñagasa aduna dagorne fof ñagaso waɗa compliqué ɓiɗɗo andirata nene andirata ɓiɗɗo ay ɓengu andirata moodi andirata ɓengu ay hay goto andirata hay goto tifa ɗo ya andude honto woni place ma on a andirtoyta goto ay tifa ay kal ihnil man fuusi bon ɗe pelle wata ko kala ihnil ɗe pelle fof ɗe saako ɗe lanco safe tawa hara si dargal wi ɗo pan pelle ɗen fof ɗe munco ɗe éclata ɗe fusa ɗe ɗigga tawa hara si tawni a darike ko ɗum waɗi si ɓeni ñande dargal ala kakon ko suuɗe ala babon ka pakete ala pammewum hayno ko ka suuɗe ɓay si wi pansan dargal ngal pelle ɗen fop ila ka funnange ka hirnange fof mungitoto adnan fof wona ndeylere wotere tawa hara si a darike kange fuɗirta ton hiɗa reni kange mutoyta ton dargal huuɓe bon ndi leydi ɗo ndi tagge ndi ɓaare ɗum koko selli kenno ndi leydi ndiɗen ɗen waali hoore mum ɗo on faami ndi ñande janngo ndi si hewti ka dargal ndi daroto ndi fiɗɗo ko ɗo noon wattanten yiila
so ay karma koye men hino rentindenge ɗi boneji kamɓe hiɓe andi ko ɓoynenge makande kon ayi sindi fiɗɗike kala jinnoɗo kawar leydi ɗo zina on ara wona e hoorema si a wujjuno ko wuggunoɗa ko hande kadi wona fof wona dolle wona ɗa faami safe sindi fiɗɗike safe fiyo num jinowo ka hoore leydi ɗo o jinata wujjowo ka hoore ndi leydi yata wujjoya kala ko goɗɗo waɗata ɗo koye hoore ndi leydi Allah ɗo darotoɗa waɗa ko waɗata kon ayi bon ñande janggo noon ndi fiɗɗoyto leydi ndi ndi fiɗɗo wona no andirɗa guertogal so ngal ɓuuɓi no ngal fiɗɗorta noon si ngal fiɗɗike mo kala bakkatum mum pattoyoɗa ara daro binde jommum ette tege hoore jommum ndiɗo malayka taggande ndi ɓaaro leydi goo weƴƴite ndinɗon leydi kadima on ñawiteɗo ndinɗon ndi rondantako hay goto bakkatu mayron ko ɗon ɓeyndi neɗɗo nde ñande bakkatu joni tigui ɗen a yaran bakkatu ade goto no yahote wona fello rondeɗa ayi bon jon noon tawi neɗɗo ko jinuno ko yaruno beere yimi ami organise piiji bonɗi e tawani ɗum ɗon fop yo Allah so tawani on tigui maayi o tuubali aray hino hulɓini ayi ande noon Allah subahanahu wa taala ni la yuakhiru tawbata wala yahilu li muslimin an yuakhiru tawbata julɗo dagantako mo nennugol tuububuye ayi neɗɗon wona par ce que a haalde tawi Allah subhanahu wa taala sen daari enen nelaɗo meɗen Muhammadu sallllahu alayhi wa sallama ko 63 ans woni ko o wuuri ɓeydi kala heɓuɗo ɗin ɗon yando hande kadi kala ko wurtuɗa yeeso to garay ko fabere ayi neɗɗo ka heɓuɗa 30 ans 40 ans he wattan yiila dey joni noon a nanay ɗo hande 20 ans 30 ans hay 40 ans hande a yeyi ɗo hayɓe 50 ans hande a yeyi ɗo ɓe 50 ans hino golla ɗo golle si tawi woni hara ko anduɗo Allah subhanahu wa taala andi nelaɗo hay siko mo 15 ans aray en tant que anduɗo Allah andi nelaɗo andi kamba Allah o gollata ɗum mo 50 ans a yeyi hino waɗa ɗo piiji tawa hiɗi hulɓini ayi joni noon nelaɗo Allah subhanahu wa taala ni kala heɓuɗo 60 ans ya andu hande kadi kala ko wurtuɗa yeeso ɗo ya andu ko bonisi ko bonisi waɗanoɗa ɗum ayi ko ɗum neɗɗo ka heɓuɗa 20 ans 30 ans wota sikku haray ko a paykum hande kadi ayi ko ɗum waɗi so inni annahu kon yajibu no waɗi ala kulli muslimin e dow kala julɗo gorko a muslimatin e julɗo debbo ta alluma andugol assalasa masaila piiji nayyi wal amalu bihinna e gollirgol ɗi al ula aranum ɗum annallah no Allah halaqana o tagi en wa razaqana o arsiki en walam yutrakna hamalan Allah subhanahu wa taala akkitirali en ni o waɗani en ko nguure o waɗiren no rewiren Allah subhanahu wa taala dewal ngal kadi satta suuma lebbi 12 o wi hitande nden fof ñaamu lebbi 11 o lewru wowturu horana leereji ɗin ko leere ñallal ngal ko leere 12 sa daari waggutoji ɗin 5 siɗi calculama ɗi yona hay 30 minutes eyi mana 1 heure de temps waggutoji ɗin 5 ɗum ɗa fof ko an bon e goɗɗi goo bal ko woni arsala o neli ilayna e mayde rasulan nelaɗo faman ata'ahu kala on ɗoftiro nelaɗo on dakhala aljannata o naata e aljanna wa man asahu kala yedduɗo nelaɗo dakhala nara o naata yiite ko ɗum waɗi so Allah subhanahu wa taala wi an nelaɗo si ɓe fennima wona ɓe fenni ko min awan o karma ko jo wonɗo wajade kadi si ɓe fennima na ɓe fenni ko Allah subhanahu wa taala wata monana ɓe ayi wat dalilu Allah qawluhu taala assalamu aleykum allo allo assalamu aleykum allo assalamu aleykum ɗuyte télé on allo allo oui allo oui si tawi woni ɗon falano noddude on ɗuyta télé on binde moɗon si tawi woni ɗon heɗitade ko télé on woɗɗitaki télé on wata famodire on ɗuyta télé on ha sesa eyi ɗum waɗi so inni kala yedduɗo nelaɗo on o naatay yiite ayi par ce que Allah subhanahu wa taala assalamu aleykum
si on nodday on ɗuyta e télé on ha sesa on ɗuyta e télé on ha sesa ina ɗum on famodira passé e assalamu aleykum allo 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 ɗuyte télé on ɗuyte télé wonɗo ɓindema on allo allo ko non homɓe ɗo nodda on to si on ɗuytali télé on en mbawata famodirde on pottito télé on ɗuytonmo ha sesa hay so on pottaki ba ko ɗon ɗuyta télé on ha sesa mana si tawi woni kala yedduɗo wona nelaɗo on o yeddi wama atakum wama ala rasulu illa al balagh ay fawaki nelaɗo on si wona yettingol ay o inni ko ɗum waɗi so inni balko woni waman asahu dakhalan nara kala yedduɗo nelaɗo on o naata yiite waddalil seede muɗum qawluhu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala o wi ay qawluhu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala wi inna no menen arsalna min neli ilaykum e moɗon rasulan nelaɗo ay sahidan alaykum on nelaɗo ɗon o seeditoyto e dow moɗon kama arsalna wonon non min nellirno ila fir'auna faade fir'auna rasulan nelaɗo ay fa asa fir'auna rasula fir'auna yeddi nelaɗo mum ko ɗum woni annabi Musa ay ndaare ko ɗum waɗi andi Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum waɗi ala ko wawi muññade hewti Allah subhanahu wa ta'ala ay fir'auna o wi nokgo wi ana rabbukumul a'la ay komin woni Allah mon towɗo ay nokgo wi o wi mi andana on reweteɗo so wona min mi anda reweteɗo no wodi so wona min fir'auna ayi tawi noon hande kadi o lanni tikkinde Allah subhanahu wa ta'ala ay ko on say lette ɗen arno fo meɗen jangi janga fo hino andi histoire fir'auna ko honno mujjirno kanko e annabi Musa ay ko ɗum waɗi neɗɗo on si tawi woni a woni exemple sa yi ɗo enen jeunesse en sikkay ko ɗum waɗi so Allah subhanahu wa ta'ala o wi diina Allah subhanahu wa ta'ala ko diina paykum woni ko sokoli diina suka neɗɗo si tawi woni 10 ans 15 ans 20 ans 30 ans 40 ans a gollali diina ko 50 ans 60 ans 70 ans ko 70 ans ko ton golloyta goɗɗum e diina ko nafi goɗɗum joni kadi aɓɓere ila ka heɓuɗa 10 ans 15 ans 20 ans 30 ans 40 ans hiɗa jooɗi hiɗa tubodirji ha heɓa 60 ans inna ya ɗaɓɓu noon avenir ko inna ya ɗaɓɓu noon jawdi prépara avenir ma o est ce que ɗum nafoyte la si a yahi sa yi goɗɗo yeeya heeɓi 40 ans 50 ans hayni noon hannde kadi no ardere ka diina golla ko ɗum par ce que ɗa andi hannde kadi bon hannde kadi alamo fijida ayi safi hannde kadi a hersi ko artirɗa ka diina ko hersa adduma ayi ko fi wota ɓen hannde mi yino ɓe mawɓe to ayi ko ɗum ɗon adduma hannde kadi sina ɗum siko yiɗugol diina kan jokka yamirode Allah subhanahu wa ta'ala waɗa ko Allah subhanahu wa ta'ala yiɗi kon Allah subhanahu wa ta'ala yiɗi ka jama on fof sokol ma ɗon min kadi ko ɗon mi sokol ma ayi ilannami ka heɓuɗa 15 ans 20 ans 30 ans ko ɗon darantoɗa diina kam ayi ko ɗum waɗi so inni balko woni arsalla men neli ilayna e moɗon rasulan nelaɗo faman atahu kala ɗoftiɗo nelaɗo on dekhalal jana taw nata e aljana man asaw kala yedduɗo nelaɗo on dekhalal nara o nata yiite ayi waddalil sede on qawluhu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala wi inna na menen arsalna men neli ilaykum e moɗon rasulan nelaɗo sahidan ko settitoɗo alaykum e dow moɗon kama arsalna wonno men nellirno fir'auna rasulan nelaɗo fa asa fir'auna rasula fa akhaznahu akhzan wabilan men nangi
min nangiri fir'auna nangal yagginaygal honno sabu ko sali nelaɗo makko on kom e yo e jaka kala saliɗo nelaɗo muɗum on Allah subhanahu wa ta'ala nangay on tigi nangal yagginaygal ay ko ɗum waɗi so wi to wa ma atakum rasulu fa khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu kala ko nelaɗo addani on jogite kala ko haɗi on terte ay oyni asaniyatu ɗimmun ɗum annallaha no Allah la yarda o yiɗata an yusrika ma'ahu nde o sirkane nde o kafide fi ibadatihi e dewal makko ngal ahadum hay e goto la muqarrabun la malakun wona malaikajo assalamu alaikum assalamu alaikum allo allo assalamu alaikum o yiɗata nde o kafide ay onon noddoɓe ka jama tv ɓe si on nodday par ce que onon ɓe nodde meɗen nande hito moɗon yimɓe no wolde binde moɗon tele on no wolde anda ko heeɓe woni binde moɗon ko si on wola on pottoto ka bruit on woni ɗon si ko télé wonɗon e sivude ɗoy toon télé on ha sesa minen nande on ko laayi pos mais on alama ngenante par ce que on jaɓa luyde télé mon on ay oyni mana e jaga ay kala yedduɗo nelaɗo on Allah subhanahu wa ta'ala nangay on tigi nangal yagginirgal ay mana Allah subhanahu wa ta'ala wi o yiɗata nde o kafide nde o rewide hay e fus la malakun muqarrabun wona malaikajo ɓattinaɗo mana seydina jibril hay seydina jibril ɓay ko ɓuri ɓattade Allah subhanahu wa ta'ala hay on a wata rewdude Allah a wiyata Allah e seydina jibril a wiyata Allah e nelaɗo bon joni noon enen enana hiɗen wiya ɗo Allah e kaari ɗum ko sirku no barki Allah e kaari attention de andi ko ɗum jama on ɓaynayi ɗo sirku buy anda ko weedi sirkugoy ko ɗum waɗi si a janngali haray no hulɓini a wata senedirde piiji ɗin a jogoto ɗo hunde hara ko faux hara original on no binde ma ɗon par ce que sa wi ɗo joni mi wondiri ɓiɓɓe am ɓen ko sirku mi wondiri nenan jara ɗum ko sirku noon ɗum woletake julɗe wolata ɗum Allah e kaari ɗum woletake par ce que a bakkiti Allah e goɗɗo ko Allah waɗi kaari sabu ayi tifa mi wondiri adetengal an afede barki Makka e Madina ɗum fof ko piki ɗanɗaɗa hoore ma ɗi wawata sellude ay tifa ɗi wawata sellude ka l'islam ay ko ɗum waɗi sa wondidi Allah e goɗɗum tun woni shirku ay woni shirku tifa ko ɗum waɗi so inni la malakul muqarrabun wona malaikajo ɓattinaɗo wala nabiyyu mursalun ay wona annabajo nelaɗo waddalilu seyde muɗum qawluhu ta'ala ko Allah subhanahu wa ta'ala wi wa annal masagida lillahi ande julorɗen ko Allah jeyɗe fala tad'u ma allahi ahada wota on noddudu Allah hay e goto wota on rewdu Allah hay e goto nam ara inchallah wagutu ko happano ɗen kon hewti hande ɗen wawi darade ɗo ha e vendredi prochain haray inchallah rabbi haray continue après tun e émission on e sakki aljuma inchallahu rabbi 15h ha 16h inchallah émission on hino continue haray ko yon akkitu fondo e makko moƴƴa inchallahu rabbi kala noddowo kala fala noddugol a woƴƴitoto télé on ma ɗuyta télé on ha sesa si tawni hiɗa noddude haɓɓitora heɗitoto hoorema mi haray men e nandema haray an alamen e nanude ayi haray onon abonné Jama TV on fof on salminama on landama si tana wo ala e moɗon haray miɗo salmina ɗo Alkasimu Ba sikki tun e Abdourahmani Ba sikki tun ɓen ɗon fof ko Wakamu ɗo woni ɓe tawa e noddoɓeɓen ceerno Abdoullahi bon mi sikki tun on ɗon kadi o côté Robosi woni ɓen ɗon fof no tawa ɗo e noddoɓeɓen haray en weltanike wonɓe e darde ɗo ɓen fop falanoɓe narude tawi ronko feere natira ɓen haray en fof maɓɓe en weltanike ɓe hiɗen weltani abonné Jama TV on fof haray ɗen yamiri toujours haray continue suivugol émission jiɗin
e toujours surtout émission aljuma on inchallah 15h ha 16h haray on fof moɗon hiɗon weltana meɗen torani on juutugol balɗe e firtanede en arsike haray yo Allah subhanahu wa taala waɗu en heɗitotoɓe yewtere ƴetta ko ɓuri moƴƴude yewtere nden kom hara ndaarali yewtude on ndaara yewtere yewtane nden ayi sabu Allah subhanahu wa taala balle ko minni walaw bi aya ayi haray ɗon duwana heɗon weltana yo Allah subhanahu wa taala firta en arsike Allah haɓɓan en kata dande en Allah yawata danda en kata e kasara yo Allah dando en sabbo gagne e bone iblisa e haray ɗen weltano ɗo président men on e jama e wuuri guiɗo jama bon secrétaire men on kadi fano foppo hino salmina président e vice président groupe jama tv on fof kadi no salmina haray hay goto accaka abonné jama tv fop haray on fop moɗon hiɗon duwana den toro Allah kala nawnoɗo yo Allah subhanahu wa taala dekkimmo kala sokaɗo mara yo Allah subhanahu wa taala yaltimmo kaw sokaɗon accinamo sabu ko naɓatamo kaso musi e wonɓe leyɗe tawi hino sokoli kaydiji ɓe heɓali feere yo Allah subhanahu wa taala okkorɓe kaydiji kala faalaɓe jiidi kadi tawi hino sattira fi jiide en tori Allah subhanahu wa taala yo Allah lanɗo newinamɓe ɓay kanko waawi ay hormati rabbi la tazarni fardan ramanta khairul warisina faalaɓe dewle laaɓuɗe ɓe en kadi mi torki Allah subhanahu wa taala yo Allah subhanahu wa taala okkoraɓe kadi zurriyaji waɗaɗi barki en tori Allah yo Allah lanɗo en waɗan en ɓuttu Guinée e Sénégal yo Allah lanɗo waɗan en ɓuttu Guinée e Sénégal enen kadi yo Allah subhanahu wa taala okkoren lamɓe nafayɓe en yiɗaɓe yiɗanɓe ɓiɓɓe leydi ndin ɓuttu hormati la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimina inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ربنا آتنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب لا تذرني فردا أنت خير الوارثين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم على أزواجه وذريته إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته